Ngiye kubacira umugani mbabambuze umugani uzavuka amagana azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Utabwaritse ku mpanga umuyaga urabwarura agace karacuranga uruvu ruravugiriza nyiramusambi usabagirana inanga. Habayeho inyoni, igisiga n'inyange. Igihe cy'amapfa kiragera, byigira inama yo gucukura iriba. Noneho inyoni iragenda ikubita ku butaka biranga. Igikona kiragenda nacyo gikubita ku butaka biranga. Nyange yo yadomyeho nuko amazi araza. Noneho ihita iba umuyobozi w'iryo riba. Hari amazi atemba n'iriba risanzwe, ihita iyayobora. Imvura iragwa, inkuba irakubita ibijyanye igicuba banyweshaga amazi. Noneho inyoni iravuga ngo reka nzajyeyo. Igisiga kiravuga ngo reka nzabanze. Noneho kiragenda, aragikubitagura kiragaruka. Noneho inyoni yo igerayo iraririmba ati: yenkuba nk'icuba ry'inyange, nk'icuba ry'inyange, nyange ni umuyogoma n'umwambari wa ruhinda. Barayikubitagura bayishyira mu muriro ivamo, ijya ku mureko iraririmba ati: yenkuba nk'icuba ry'inyange, nk'icuba ry'inyange, nyange ni umuyogoma n'umwambari wa ruhinda. Inkuba ihita yicura iravuga ngo bayihe igicuba igenda. Nuko bayigiha igicuba iragenda. Noneho inyange yari iyoboye ahantu habiri, amazi atemba n'iriba, ihita iha inyoni amazi atemba. Sinjye wahera hahera umugani. Ibibazo. Icya mbere, sobanura aya magambo: iriba, amapfa. Icya kabiri, ni bande bavugwa muri uyu mugani? Icya gatatu, kuki inyange n'inyoni n'igisiga yigiye inama yo gucukura iriba? Ninde wadomye ku butaka amazi akaza? Ese iwanyu amapfa ateye wakora iki? Ni ikihe gikorwa cyiza wifuza gufatanya na bagenzi bawe?